Kuva iki gikombe cy'isi cyatangira cya 2026, kuva cyatangira ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2026, kikaba gishojwe aka kanya ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 2026, n'ubwa mbere nishimye. Uti kubera iki? Noneho umupira ubaye juste. Uti kubera iki? Rwose ikipe ya Espagne yari yakinnye, yageze imbere y'izamu, yahushije, yageze imbere y'izamu kurusha Argentine bibuze, na Messi yabuze, yabonetse mu minota ya nyuma wenda bamaze kubatsinda igitego, ariko noneho umupira hano bibaye juste. Espagne yabimeritaga. Felicitation ku ikipe y'igihugu ya Espagne, itsinze yabimeritaga rwose, yakinnye guhera ku munota wa mbere, igera imbere y'izamu, ihusha, bigaragara ko bishaka. Argentine imeze nk'aho itegereje kuza wenda gutsinda mu minota ya nyuma nk'uko byagenze mu mukino uheruka, ariko ntago biyihiriye. Noneho umva, hano kuri Big Grace TV dushimishijwe nuko umupira w'amaguru ubaye juste, habayemo justesse. Ndi mu bantu bifuzaga ko Spain itsinda, kubera ko igihe Argentine yakinaga na Egypt bikamera nk'aho bayibereye ukuntu, ndi mu bantu bari bababaye. Ubu rero nubwo batweretse urupira rubi, igice cya mbere cyo cyarangiye kibishye, n'icya kabiri hategerejwe wenda igitego kugira ngo umupira ujye wasa n'ushyuhamo, ariko iyi finale ntabwo ari uko twari tuyiteze kuri bugende. Twari twiteze ko umupira uza kuba ushyushye, ariko habamo kumera nko gutinyana. Argentine yakinnye nabi, yabonye amakarita menshi, babonye n'ikarita y'umutuku. Ubu rero bisabye iminota 120 kuri iki cyumweru ku itariki ya 19 z'ukwa karindwi 2026, bisabye iminota 120 kugira ngo ikipe ikijanye imenyekane. Espagne itsinze Argentine ibimerita, bya bindi ibimerita, nta n'icyo wari guheraho ucisha ku ruhande. Ikipe y'igihugu rero ya Espagne ikaba yegukanye igikombe cy'isi cya 2026, cyaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique, ariko demi-finale yabereye muri Amerika na finale nayo ibereye muri Amerika uyu munsi. Igitego rero cy'intsinzi ari nacyo kimwe rukumbi cyabonetse muri uno mukino, cyatsinzwe na Ferran Torres. Ni igitego nacyo utari gushyiraho comment, ni igitego nyagitego koko cyo muri finale. Iyi kipe rero ya Espagne yaherukaga kwegukana irushanwa ry'igikombe cy'isi mu 2010. Icyo gihe yatsinze Ubuholandi igitego 1-0, cyari cyinjijwe na André Iniesta. Ikintu gishimishije rero ni uko guhera ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2026 aya marushanwa y'igikombe cy'isi atangira, ikintu gishimishije ni uko ikipe zose zitabiriye zumvaga ari kandida, zigenda zikuranwamo, bikomera bigeze muri 1/8, bikomera bigeze muri 1/2. Bahabwaga amahirwe bagenda baba elimine, basigara, ariko hagombaga kuboneka umwe, hakaboneka uwa kabiri, hakaboneka n'uwa gatatu. Umwanya wa gatatu waraye wegukanywe n'Ubwongereza butsinze Ubufaransa ibitego 6-4. Aya ni amatariki aba atazibagirana. Abantu bavuga bati Messi ntacyo bimubwiye kubera ko n'ubundi afite igikombe cy'isi cy'ubushize, ariko intsinzwe aba ari intsinzwe, kandi hari abantu bavuga ngo ntabwo ari burire, nta n'ubwo bagomba kurira kuko banatsinzwe barushwaga cyane. Nk'uko twari twamaze kugenda tubigarukaho mu biganiro byacu hano kuri Big Grace TV, ni uko nyakubahwa perezida wa repubulika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, yari yatangaje ko azifatanya na Infantino, perezida wa FIFA ku rwego rw'isi, Gianni Infantino, mu gutanga igikombe muri karavati nziza cyane y'umutuku. Rero mwabonye yuko Donald Trump aje gufatanya na Gianni Infantino gutanga iki gikombe bagishyikiriza Spain ibonye igikombe yakimerise rwose kuko bakinnye. Ubundi nyankunda kuvuga ngo ikipe yagiye ihushahusha kenshi ngo iratsindwa, nizo mpungenge abantu bari bafite, ariko
bumvishe no muri karitsiye ukuntu abantu basakuje yamiriye igitego kigiyemo abantu. Hari abari bari of course kuri Messi nk'uko bisanzwe nk'umulegenderi ukomeye, ariko hari n'abifuzaga yuko ibintu binahindukamo ukuntu na Spain ikageraho kandi igezeho. Ubwo rero ni ibintu byo kwishimirwa muri iki gikombe cy'isi. Ubu nyine ku mbuga nkoranyambaga ni Espagne igiye gucicikanaho kandi irabimerita. Iki ni igihe cyabo cyo kuvugwa kandi noneho banavugwa na neza. Ikipe y'igihugu ya Espagne ni ubwa kabiri, ni ku nshuro ya kabiri yegukana iri rushanwa ry'igikombe cy'isi, kandi muribuka ko ubu ngubu noneho yari yageze ku mukino wa nyuma maze gusezerera Ubufaransa ku bitego 2-0 muri kimwe cya kabiri. Ni intsinzi rero yari yahataniye urebye possession y'imipira, ukuntu bageraga imbere y'izamu, ukuntu batindanaga umupira, barushije ku buryo bugaragara ikipe y'igihugu ya Argentine. Wenda nkwibukijeho gatoya, nkwibukijeho ukuntu Espagne ukuntu inzira yanyuzemo igana ku gikombe. Muri kimwe cya kane kirangiza Espagne yatsinze Ububiligi ibitego 2-1, naho muri kimwe cya kabiri kirangiza Espagne yari yatsinze Ubufaransa ibitego 2-0. Umukino wa nyuma ari ubaye mu kanya Espagne yatsinze Argentine, aho umukino wabereye kuri MetLife Stadium in New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari intsinzi igezweho yahataniwe iri merite. Iyi kipe y'igihugu ya Espagne yahuye n'imbogamizi wenda umuntu atabura kuvugaho, ari nayo mpamvu wabonaga bari bisize insenda biziritse, ariko hakufa na kupona, kwakufa na kuhambana, sinzi ukuntu njya numva babivuga. Mbere y'umukino wa nyuma ikipe ya Espagne yahuye n'imbogamizi ikomeye ubwo imyitozo yayo ya nyuma yari iteganijwe yasubitswe burundu bitewe n'ikirere kibi cyarimo n'inkuba n'imvura nyinshi. Ni ukuvuga ngo baje gukina umukino wa nyuma batari bitoje umukino wa nyuma bagombaga guhererwamo amabwiriza ya nyuma. Ubu tuvugana rero batangiye gutanga ibihembo, imidari. Abantu bavuga ngo Messi ngo ntago ari burire, ariko ndabona ngiye Messi yarize arimo ararira. Akantu ka emotion ntago kashoboraga kuburamo, byanze bikunze ntago kari kuburamo. Abantu turi kumwe bari bambwiye ngo ni gute ndi gukomeza mvuga ikipe y'igihugu ya Espagne nkaba naravuga Lamine Yamal, abandi kandi bavuga bati ikipe ya Yamal yegukanye igikombe cy'isi cya 2026 itsinze Argentine ya Messi. Ubwo nyine amateka bananditswe, ariko ibaze ko bitegereje iminota 120 kugira ngo intsinzi ibashe kuboneka yizewe mu by'ukuri. Ku minota 106 niho Ferran Torres afunguye amazamu ahawe umupira na Nico Williams. Agace ka mbere k'iminota 15 karangiye amakipe yombi akinganye ubusa ku busa, byananiranye byagoranye. Ku munota w'ijana Mikel Merino ahawe umupira mwiza imbere y'izamu ashyiramo umutwe, birangira unyuze ku ruhande gato. Umunota 95 Nico Williams yarafunguye amazamu, ariko igitego kirangwa bitewe n'uko hari habayemo ikosa. Ku munota 92 umunyezamu wa Argentine yongeye gutabara, hazamu umupira mwiza. Ubundi Nico Williams ari imbere y'izamu ashyiramo umutwe gusa Emiliano Martinez awukuramo. Uyu mupira ntago wari woroshye, ariko ngewe ntago wandyoheye, wenda waryoshye muri iki gice cya nyuma. Nko ku munota 83 Messi yagerageje kuzamura umupira ashaka Molina, ariko ba myugariro ba Espagne babibamba. Umunyezamu wa Argentine ni umuntu wo gushimirwa cyane, ni umuntu wababayemo, ntago naragize no video nta muvuze. Iyo batagiriye umuzamu ndakurahiye bariye ntago twari kwirirwa tujya muri additionnel. Uyu muzamu wa Argentine yakoze akazi gakomeye, bamuhasa ibitego, bamuhasa amashoti. Espagne yahushije kubera uyu muzamu wari ukaze. Abantu bakomeza bavuga se Argentine iri gukomeza yigira gutya kugira ngo wenda bajye muri penalty. Iyo bajya muri penalty ntabwo Espagne ntabwo ari kuhivana, kuko Argentine ifite umuzamu pe, dore ko bavuga nubwo Argentine yagiye gukora impinduka nk'uko n'abandi bazikoze. Abakinnyi ba Argentine banakinnye nabi, amakarita ndetse n'iy'umutuku zabagezeho, ariko birangiye nyine igikombe cy'isi kibonye nyiracyo Espagne. Umuntu utakurikiye umupira se nkubwire abakinnyi
11 ba Espagne babanje mu kibuga harimo Simon, Poro, Kurbasi, Laporte, Cucurella, Rodri, Luis, Yamal, Olmo, Baena na Oyarzabal. Abakinnyi 11 ba Argentine babanje mu kibuga Martinez, Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Marc Allister, Nico Gonzalez, Julian Alvarez na Lionel Messi. Aba nibo babanje mu kibuga, ariko hagiye habamo ramparasoma zabayemo. Iki gikombe bagitwaye ariko banaturaje ijoro. Urabona budukereyeho, no muri video urabona ko hatabona budukereyeho kubera gutegereza ukuntu biri burangire, byari byamaje kugorana. Gusa Lionel Messi yanditse amateka mashya, aho ari umukinnyi wa kabiri mu mateka ugaragaye ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi inshuro 3, aho yabikoze muri 2014, muri 2022, none akaba ageze no mu cy'isi 2026. Undi wabikoze ni Cafu mu 1994, 1998 no mu 2002. Muri half time mu gice muri ka karuhuko ko hagati y'igice cya mbere n'icya kabiri, mwabonye ko habayemo nyine ibirori byo gusoza iki gikombe cy'isi. Mwabonye yuko Justin Bieber, Shakira afatanije na Burna Boy muri ya ndirimbo yabo Dai Dai, na rya tsinda rya BTS basusurukije abantu. Byari ibirori bishyushye bibereye ijisho, nyine cyari ikintu gikomeye ku rwego rw'isi mu gusoza amarushanwa y'igikombe cy'isi cya 2026 yabereye bwa mbere ni ubwa mbere abereye mu bihugu bitatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Ni ubwa mbere yari yitabiriwe n'amakipe menshi 48, ni ubwa mbere bakinnye n'imikino myinshi, birumvikana imikino 104. Byagombaga gusozwa n'ibirori, kandi felicitation nanone ku ikipe y'igihugu ya Espagne. Abari kuri televiziyo bo bari kureba batanga ibihembo bitandukanye, ariko muribuka ko bari bavuze ko kuri no nshuro ya mbere muri iki gikombe cy'isi cya 2026 aribwo bazajya ikipe yegukana igikombe cy'isi ihabwa n'impeta. Ubundi zari zisanzwe zihabwa ikipe yegukanye NBA, NFL ndetse na BAL. Iri rushanwa turarishoje nyine, nyiri igikombe yabonetse. Muri iyi mikino 104, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yakiriye imikino 23. Agashya ka mbere kagaragaye muri iki gikombe cy'isi cya 2026, wenda umuntu yavuga nk'izi mpeta nyine zigiye gutangwa nazo mu kanya. Impeta ikoze ku buryo igice cyo hejuru kiba cyanditseho amagambo agaragaza uwegukanye igikombe cy'isi, mu gihe ku rundi ruhande hariho ishusho y'igikombe. Ubu akandi gashya ntabura kukubwira burya nuko impeta zakozwe ari 2026 zizavamo 30 zigomba guhabwa ikipe yegukanye igikombe Espagne. Izigera ku 996 zigashyirwa ku isoko kugira ngo zigurwe n'abafana. Ubwo igiciro cyazo urumva natwe zizatugeraho. Ibi bintu by'impeta byigeze gukorwa na Paul Pogba wakiniraga Ubufaransa, wigeze agurira abagenzi b'impeta mu mwaka wa 2019, niba mubyibuka neza, abashimira kwegukana igikombe cy'isi cya 2018. None uri umwera uhereye bukuru cyakwiriye hose, none na Gianni Infantino nyine yaragatoye aragafashe nyine no mu gikombe cy'isi mu kugisoza kuri uno munsi ziri ba nyirazo barazihawe. Aya makipe rero aturaje ijoro, ariko byari biri na ngombwa. Urumva urugendo tugendanye kuva ku itariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2026 kugeza kuri 19 z'ukwa karindwi 2026 kuri finale. Ntabwo twari kubura kurara ijoro kugira ngo tumenye nyine uko birangiye. Urumva izi kipe zitugejeje kuri finale, aho Espagne itsinze igitego kimwe ku busa igatwara igikombe. Ubundi Espagne yari isanzwe yaratwaye igikombe cy'isi inshuro imwe, naho Argentine yagitwaye inshuro 3, harimo n'inshuro iheruka ya 2022. Ngayo nguko ndabona tugeze ku saa 6 zimaze kurengaho iminota 53. Reka turekere aha ngaha tujye kuhisha amaso, ariko duhe felicitation ikipe y'igihugu ya Espagne. Mbese ubu bwakeye twageze ku wundi munsi, intsinzi nziza kuri bo.
abafana ba Espagne, abandi bagiye bahindura uko Portugal ivuyemo bakabika jezi, uko Ubufaransa buvuyemo bakabika jezi, ariko bari banambye kuri Espagne bo rwose hejuru cyane, mu bicu mu bicu mu bicu. Intsinzi iraryoha rero, felicitation kuri Espagne, mu by'ukuri nanjye ndishimye. Nakundaga gusoza video mvuga ngo que le meilleur gagne, que le meilleur gagne, kandi nibyo niko birangiye. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake, bye.